Assalamualaikum Tripura Manipuri Muslim Pangan Online from the Mayam Bataram Nawsari Aikoi Hunji Lersi Bangladesh Tani Bangladesh ta Third International Pangan Convention organized by Manipuri Muslim Pangan Community of Bangladesh na organized tawdana nahi December tang kulmanga da Bangladesh ka Adampur bada bazar nahi tawriwa Pangan International Convention sida Manipur, Assam, Tripura, Bangladesh te mayam khoi punna raga ne International Convention ni adugi convention hunji hodri naha matum ne convention hauni e convention maham daini ulisi hunji ekoi ki online page ta mayam buhalbe damak ta ekoi ne sida kap chadimni ekoi ki otiti hunji su yortudi yorpudi ekoi ki delegates mayam budi lakpire aduga si Bangladesh ki mai indon mayam su ekoi lakui sida background se mand copy ur pio and I hide the cameraman da live my indol mayam sing sin ngam na copy note pio ekoi ki sige convention si chahi hom subani si convention si da Pangan itihas ta onthongna chawraba convention ni si ekoi mayam Manipur Bangladesh Assam Tripura de lag laga nahi punna sida Bangladesh ta leiba iti ina si mayam si unaraga asi convention si da mayam gi pauthalo na kalam to bi ai Pangan Tripura de Manipur যে কোনো পরিবহন আপনারা রোডের মধ্যে না রাখার জন্য আপনাদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।